Gage baby, Lidi Pal, unknown, aka Uzi Dog, Ra, Squad the Club, Aspela, aka The Ghost, Don, Spookom. lahat ni Nak, kasi sinuka ni Minsa Sak. Lahat ni Nak, kasi sinuka ni Bloodspot. Lahat ni Nak, tight kabi alikak. Lahat ni Nak, kanalayo fucking pit bus. Lahat ni Nak, kasi sinuka ni Minsa Sak. Lahat ni Nak, kasi sinuka ni Bloodspot. Lahat ni Nak, tight kabi alikak. Lahat ni Nak, kanalayo fucking pit bus. Maar dat ze like discrete vroeg onder van een oor een paar jaar. Als ze je versende ding, wat niet om zelf kan ding. Wat de moes zo onnozeles. Weet niet van weet niet, je weet niet hoe om het op te schudden. En kak praat in hoe om stories te spinnen. Hij heeft nog nooit de cent in die huis gebring. Zijn ma weet niet waar ze ja zelf bevinden. Zij wat zo later die nachten die mensen sier maken van achteraf te springen. Like dis begin movies, dit kan soos in movies. Groot mense wil hulle nie glo nie. Ek praat van in die nacht skyfie spannen met die koosies. Die vibe wat ze moet afgee moet goodies. As ek pas moet dit te poesie. Ek praat van laat lijfheid met kombies. Los jou kak, sy is single, sy wil gesoen wees. Dit lyk asof hulle dit doen vir die trofies. My woorde wat ek uiter van nou dit man rofies. Ek praat van die dag, die dem lighties hulle lach. Nie lankie in die nacht, dan juk met de gun in die mag. Is reeds hy wat loop en kak kan vang in die nacht. Die nomme maak ook voor wat hy loop met de leemag. Later die nacht gaat ze zien hoe gaan die mensen staan. Later die nacht gaat ze zien hoe gaan die bloedspat. Later die nacht tijd tegen via alikak. Later die nacht gaan alle jou fucking pitbas. Later die nacht gaat ze zien hoe gaan die mensen staan. Later die nacht gaat ze zien hoe gaan die bloedspat. Later die nacht tijd tegen via alikak. Later die nacht gaan alle jou fucking pitbas. Mami en papi gee nie meer sy sin. Die geld wat hulle vir hom aanbied is te min. Die koeiens wat hy gebruik beginne maak sy armpies dun. Daar is nie meer plek vir wasie, dis hoekom sy voete stink. Precies, al wat ek kan sê, hou op jou kinders spoor. Asseblief, sak aan 'n ding. Los jou dinge en begin 'n bid vir 'n verandering. Jou lyf is besig om moeilikheid na die huis te bring. As jou kiese wat sy gaan maak, moet net mooi ding.